Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho murigeria ane Jumatatu ntangani kabisa ayo motienyi oyo iga gatatu nabo igo olit koria kabere ryo motienyi gatatu so mwako yiga bichi 25 nebere esenchera yabene ne chinsa ikomigoro igoro na yari mutwe na mangana magie senchera yo bwenge na lina araya na bereko bakingo kwaliganeria nchengoro kwa Daniel Omwaga. Mwancho mwili amaya yegetone gechinse kwimaragoba ni gutocha korose county ya Nyamira asebono omwana accountant ekorwa imeye ward ya township yegotoka imeye county ya Nyamira maneke nebuna Jeremia anyakunde mamanyi nigo hamochiri borai ibwe county ya Nyamira asekerianga anechituka chigochekwa asiwose chigosekwa asense meyo chinsa ikomi chamaragoba ko batakano kuborwa gwechitaya achoborende asense meyo kabo kwana kurumeya nsemeria ayatente mamanyi nigo atebirenga ward ya township yereme batakati ibo mochi Onyamira tebwati chibara chire echingyane nigo mumanyi oyokurigia ekerogo okebora iboria abo township ward igabona aboririe gose iga aboririe basaye kurwa se county ya Nyamira akwegwa emeremo one county Jeremiah kundi mumanyi inka yere gari ya tente down forest igondo mwana bo Pastor Peterson yomochokorombane koborinde kerokyo wa MCA township ward abantu baminto bonega we are heading to elections tubwate lesta na iya tuchake on serious campaigns na inde abantu ba township bono mwanchora bune nyapara yaino nchengo baligereria mangana ino na kebintu bigenderete town yaito eke tokote makoligereria our township ward igotwira netamaye gasa tambe sana abo abara ibarito chorte no bobanto kotokonya koligereria bintu binde binge no bono toligereria chipara ntubwate ndadi wanza ko bara chipara na tetego chimande ga igasa ko kubombangie dispensary eto tobwate township ward eto bwa toka limne bwanto kokonya abantu baminto para teyo nyasaye bolige para ora isoko gendororo omonta kwere nchera because tokonya ko kanone pigipigi ororo no mweshimi woto chore tabye kata kona ne gari ya mbaka ikeri dispensary eyi bantu mbabwate sibagwe no muntu bataka gari kaye igaho gatigera para nyito bwate no musani astayo go chigokabeka iga abantu baminto chinga keji to bwate chinsi nyito ikasobo chore chaka koligera lina na ki monto kimogo chikochoro go chikobakonya toisa koligera lya mangana employment opportunities ase ward yaito ndobwa ati monto none chief executive officer from our township ward aseki mbere nega asiyo mo MCA totomete abwente ko turwanirira ega bago ikaranza in an executive meeting no mo governor ngole ndo ko turwanirira na township ward onye ndobwa ati none chief executive officer ora devana abantu bande ba township igonta gete na nje nkorege ndogete nkole 1 2 3 none libagalia abantu none abantu bakancho nturara mo MCA utegera gote nona samatanga tebena ki ekenyoreke gia kia bomondo ekenyoreke gia sekete na sekete kenyoro kia gesole nindi gete mwana gete na mwana gete iga nkiura te yabantu so we need koligereria oborai to choro oborai oboroboronge no muntu ore tayari kobaruwanira ndine so kiri mu muromo gusu kabisa na ndende tayari ko chikoligereria emeremo yaino ayamana accountant chisabu jeno nimba bangire bintu beno kabisa abantu bamindo ikamwencho yo bogambia ekero tokote makoligereria ward yaito amaena bolige biasara bigo sie gusa 12 omo MCA ito to amochore chitamu ibere for 10 years ake no muntu ore ko emeremo lende gake myaka 10 tanga takoleti unangobone oguruguru kunate ensera betese omonda akole biasara biaye no bolemu lakini bono gakitora alimie town saa 12 ono ndo gakyo mugambi ngitwa akachoro to chikotokonya twagosa birenga kiyo tigariti ensi nimetie nyo tigati mesi nyuma ndara korusi obisi tafadhali tokolere emirimo ekororeka atogosika mutu mwantu mugireria nigo bona baraibechi kanisa amona basaye baganire abasaye gutanga korwa gochakia chibura buru asemesengerekano oyegesiasa nari kali yakoneke omorembe okwana korwa se kanisa ya kwaka ime ya Kakamega ase baligania abasaye gutania achiribwa isano meskuri ya muraka Kakamega nigo bagikerie chibura buru echi cyabereko bachikonekibwa ase amatuka abwango iga asemesengerekano oyegesiasa nigo abara yabo nigo babaganiri abasaye bari abagotumika bobe osiba baganiri abana siasa bari bako tubeka bobe abasaye emesanganyo y'esiasa otigana anebikorwa bunebyo
we need to maintain peace, we need to maintain tranquility in our church and in the nation at large. We therefore want to call upon the government also to ensure that these politicians are not using our young people to shed blood and to maim people. We are tired of being used, and therefore as a church we've taken a position to stand in the gap and educate our young people. We are speaking for peace, we are speaking for understanding, we speak for cohesion katika taifa letu. So nataka kuitisha watumishi wa Mungu, wachungaji ambao wanahudumu katika msimu huu ya kwamba tutangaze amani ya Mungu, tuendeleze vijana mbele. Nami ninaamini tunapotanguliza mbele hakuna kitu ambacho kinaweza kutushinda. Kijana hata mmoja asitumiwe ni kwa ajili ya kuleta vita na kuleta mafaragano. Let us speak in one voice, a voice that will unite all the young people in the country of Kenya. Na tugutigana ibono tuske mutumwa nchumugireria asomo bunge Jack Wamboka bwensemo ye bunge ya Bumula amo na majibo Kalasinga oyubwere bunge bwensemo ye bunge ya Kubaki igo obasingirire buna agoika egesa kukemoruya agetware omonogeri ibwekero gosegetware muranire ibwekero kyobora ibwense bose bochore wone ebwo mwako bocha bakwana ko bwense media ya South Bukusu county ya Bungoma nigo batebere buna abara ikorwa enseme yo bali abare ime ya serikali nigo bangainire asebona ababe gose barire ira yogo chako mwoko boko umuseneta abwe county ya Nairobi Edwin Sifuna elyo kuboria kirogo okyobora ibwense omwako bocha bala paka nozio chunga maneno mesha. Bwana asifiwe. Sisi kama jamii ya Waluya hatujakaa mzuri. Unaona jamii zinajipanga. Umesikia Rais Ruto akisema anakaa na jamii ya Wajaluo wapange serikali. Mumesikia? Anakaa na ndugu zetu wa Kikuyu wapange serikali. Sisi hapa kwetu hiyo maneno hakuna. Hakuna. Wale ndugu zetu walikuwa mbele, wako mbele, wametuleta down. Vibaya sana. Vibaya sana. Mtu anaamuka anasema mimi ndasimama 2032. Mwingine anaamuka anasema sisi tunataka deputy president. Na wale wanatembea na president wakikuwa huku na mheshimiwa Wetangula wanasema ni wewe utakuwa deputy. Na togotiga na yetuske mutumwa nchumugireria sebono mokonyi bo moraibwense Professor Abraham Kidure Kindiki nigo abanekeria amenyi ebe ensemo ya Meru hinga nigo barachi kwegwa kilomita chibara kilomita chire 17 echo kira chikuira chibilioni 3.5 aseba igo abanekeria bwagachi ibwe chichiro au imeye county yo okwana hekarata dara echiro ya gakoromone ime ya nsemo ye bunge ya Imenti North Kindiki nigo amochibye Rigathi Gachagua anene ekero ekambi ya United Opposition herengete chia gokora etaro yege siasa ase county yo ya Meru amatukamake aribosio. Munajua ya kwamba hii town yetu barabara za ndani bado ni mbovu. Ni kweli si kweli? Barabara za county za hapa town ya Meru ni mbaya. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.7 kutengeneza barabara za town ndio tuunganishe Eastern Bypass na Western Bypass, tuunganishe na barabara za kuingia town mjini. 3.7 billion shillings. Nikimalizana na Gakoromone Market, mimi narudi na makontrakta wa mabarabara wa Meru Town. Mimi mwenyewe fireman ndio nitaleta makontrakta wa barabara. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Si mimi ndio nimeleta kontrakta wa hospitali? Si mimi ndio nitaleta kontrakta wa soko ya Koromoni? Hata barabara hii yetu ya Meru Town, once we finish the process in another few weeks, nikimalizana na Koromoni, I will come back with road contractors wa kutengeneza barabara za Meru Town. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? We will build a total of 17 kilometers town roads within Meru at a cost of 3.7 billion shillings. So we are building markets. Tuko na ingine Mekindori ya 320 million. Tuko na ingine tumejenga hapa Mwishone. Tuko na ingine tumejenga hapa Kamachege. Tuko na masoko kwa jumla 17. Ukitoa Gakoromone, we have another
17 market in Meru County. Tubadilishe mambo ya kufanya biashara, akina mama mboga, wachuuzi, watu wa chini wafanye biashara, mazingira safi, mazingira ya kisasa, sio kuuzia bidhaa zao wakinyeshewa na mvua, wakipigwa na vumbi na hata kuteswa na mambo ya jua. Mimi nasikia kuna watu wana safari hapa sijui siku gani. Nyinyi nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Ukifika hapa kuja na heshima bwana. Wewe kuja na heshima. Usikuja na madharau. Usikuja na kiherehere. Usikuja na kimbelembele. Sisi hapa hatupendi madharau. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Bora ukuja na heshima. Useme mambo yako alafu kwende. Kwa sababu sisi sio watu ya fujo. Lakini hiyo madharau ukiendelea nayo, ukikataa kuachana na hiyo tabia ya matusi, wewe tutakuaibisha bwana. Wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe nani? Niseme nisiseme? Na natos kamutu mwancho mugireria wono nigamenyi bensemo ye bunge ya Kinangop arobekanire na agokana omuroberi gwo munchorio yomo kongea kwagacha ensemo yokobeka chimbera asensemeyo amenyi abo nigo barobekanire egona imbarambare no mugondo yo ase ebasiekire ebare yo ekorona ibashago chegeme mu Nairobi asegeka egetambe ase baganye serikali ya county ya Nyandarua gwetigane no muroberi yo na rikari yaye kobagachira eskuru ya magerio gose egenteke ngakya magendero asensemeyo. Sisi yenye imefanya tutokea hapa ni ya kwamba hapa badala wachukue Iran kiasi tu, badala wachukue Iran waweza kuhifadhi kwa vijana, wanahifadhi kwa watu ambao wamekufa. This is the gateway to Nyandarua. Na kitu tulikuwa tumeambiwa tunawekewa hapa ni university. Imekuja sasa waweki university wanatuletea watu wenye wamekufa, na ndio maana tunataka kuwatoa kwa mashimo tuwalete kwa barabara. Ndio shamba yetu itumike vizuri, tuwekewe either modern market ama tuletee kitu kama university ama kitu kama tourism ya tutakubali. Na bona iga omwancho muireria nigo monogeria monene ebwezi gose monogeria serikali nene imeyense ya Kenya Isaac Mwaura amochiri abantu balia abakoraria amangana yo bolimo kobatikana nogo kwa akoyo kabeire mu bunge ebwensemo ye bunge Emura Dikil Johana Ngeno oyosirete bugima bwaye amo ona abantu bande batano olitukolie Jumamosi asemo basokano mobe ebwendege yokorekane teme ye county ya Nandi kokwana kurwa ase chiabisi chiaye ase omochio monene Nairobi. Mwaura niga arakanne komochia ensemo eria yokunyemeria serikali asebono haganiria ya mate yabo koegwa chinga kichingororo elio kumurera omwanchu wabo siasa chitariko bekwa gati. At the same time, it's also very important to state that once again we mourn the death of the Honorable Johana Ngeno, who really was a great Kenyan. I was privileged personally to serve with him in the 11th and 12th Parliament. And also he was a personal family friend, my family and I. So we are sad to see this happening. And further to it is to really call out those who are trying to milk political capital out of this tragedy and, furthering narratives that are neither here nor there. I think for anyone who is in their right mind and who deserves to be a leader, you are supposed to allow your family to mourn when one of them is, if you lose somebody, let the family mourn. You cannot just use that opportunity. And especially members of the opposition in casting aspersions and making wild allegations that are unsubstantiated. I think that is totally unacceptable, and dramatizing everything just to make, and to settle political scores. I think that is totally unacceptable. And so, to the family and friends and relatives of Honorable Johana Ngeno, and also the other Kenyans, who lost their lives, we send our most sincere condolences. And yesterday we were there at Lee Funeral Home to receive the remains of their bodies, together with many other leaders. And it's quite sad to see that what has happened and the many families that have been affected. The pilot, the photographer, all of the people who are involved, in this
we really want to send our most sincere, condolences, and including the family of Johanna Ngeno, Naya, and the 2 little children. It's really, really unfortunate that we are seeing. Na bono mwanchu murigereria nigo gwetania aborokibwa kirwibere korwa chinka kiri kitari kwenyara nsemo yebunge ya Webuye West me county ya Bungoma nigo bare ne yokokera mega yokwegwa uniform uchi skuru abwatani bakisemi ensemi yo nigo baterubuna ekyo negetambukero ekyo kisemi anane ekero abwatani ne beki skuru aho bagenderete kubwatani bone bikorwa byokonya na komenta mogori ye uniform abebori nigo bagokere omuroberi yo oringete ko bakonya aborokibwa be grade getangani wekabari abe grade kia 5 na kemo. Na jambo hili tulizingatia kwa darasa la kwanza hadi la 6 kwa sababu there is a transition. Ukifika grade 6 kuna transition ya kwenda kwa shule nyingine, so ndiposa tukaconcentrate from grade 1 to grade 6 because from there hizo uniform hizo sare hazitakuwa na maana. Lakini jambo la muhimu sana, ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru walimu wetu na stakeholders wote ambao wameunganika kwa hii kazi ili kufanikisha mpango huu. Na vile tumekuwa tukitembea katika shule, tuliona kwamba wanafunzi wako katika hali tete sana upande wa mavazi. That's why Mheshimiwa Wasu hapa hivi akaamua kwamba avalishe watoto 2000 zaidi ya 2500 uniform. Kiona kuna mashule kadhaa ambazo zimekuja hapa siku ya leo na tumekuja tu tuhakikishe kwamba watoto wetu wanapata heshima wakati ambao panavaa nguo wakienda shule. Kwa niaba ya walimu na wazazi nataka kushukuru Mheshimiwa kukumbuka hawa wanafunzi. Ni wanafunzi wa umri mdogo sana. Na ni jambo ambalo hawatasahau maishani mwao. Ni jambo ambalo litafanya hao wanafunzi wakae shuleni kusoma kama wanafunzi wengine. Kwa sababu walimu walikuwa wanagagua wanafunzi ambao wanatoka kwa familia ambazo hazijiwezi. Ukiangalia nguo ambazo wanafunzi walikuja nazo hapa asubuhi zilikuwa zimeraruka. Lakini saa hizi wanafunzi wamevalishwa nguo rasmi za shule zao. Abutokire mwancho mugerera chideka 15 na isato igoriye chinse komichaba namaragoba nabo nongo saba wikera mwerio obwa mangana mayese ntira yo gwenye kuregeteseni kyao kyabene Egian Soko TV korende nsayemo ne chinse to chamaragoba mangana yu nagenete korosibwa nabarari baito nabo igo na chiripota cheto kurwa chinsemo ao rogongo rwabusi no anyore asenchera ere eyo obwo ikranu ibuna ere gose ibuna obo chiakonya areterwa nigo ngugotiga asamogo kaya aidunya ngau mochikonga yakungalia mareko osomuribungulia mareko go chakera bone egoika enseyemo oya amarogoba nonye nigo Brian Achaka nabo barenge amuna Festus Kabendi no barenge mega yamenyonjo kwene kinga chibicha amuna mariogi awikire esenchera ere ya batwalaru koko ngange amarogoba oromuya nchengor kwa Daniel Omwaga.